Kashat suk mensim balai sengi baju penlong ya ka shisin chisnam ka seng khasik me maukar shalong lasdang ya ka hni ka sengi lingka ka pratarik uyayong 8,000 pulai hakani ka sengi lapoi banya shim benta da kis pangut kinong shat kan thai bat shenrang bat kumju ki khna badang ret ban pin ipo ipieng bat thaba hi klek ka lumpung waking Kashan no kejat bat shwa ban hiar shalumpung waking kala don shwa ka jinga lumlang ki nong shat lembat ki parakut parakha bat baro ki dukot nong kit kam ka JPK hapalaw jong ka hol ka seng khasik mi hamaukar Kidu halia kilasay kaksing kanakra katang muri banstang banteb mi kaksing lumpat. Hadin kani URGH Paya B Syndrome Assistant General Secretary Seng Khasik mi ushim ya kabentaban penyat pat ya kajingyalang. Hadin kani URGH Highness Marbanyang General Secretary Seng Khasik mi uyalam ya kajing duai bat hadin kani lastang pat ya kajinyat kejat shalumpung waking. Indah habalapoi halumpung waking syuaban stang kasyat layo pat ya kangu kadem kaba pendep da ka komiti utemen usan Seng Khasik mi bat ka benta ka jingkinti ka lama ka Seng Khasi da URGH O Pingrop Vice President bat hadin kani lastang pat ya kasyat no kejat Harungkat kembali Wal ka Seng Khasi sang kami kinong kit kam kini danglang bangine hiar kena ka khnong ka bisya bangine pendire penslong hakmat jong pi ko kan rat ko bathau ko babu ko bala sang kena ka do kasna bakoi kena kan hit kaya kena tingilang ngong ngadam la hiar ka kan tien kan hiar jutang daw charman jang ka komiti ibas ko na ka kur ka jajal Kala biang kena, kala bet, kala janai, kala japung, kala on, kala nam, dia kami jensi, kami jensai, bahkan mando iya kas imariang, hamtam le kan hi kena, empung syat kena, kaban no kena, harungkat kinam kan te kinam cenang, kiman kenji kena kejat jang kejat mon, harungkat bakin kawe yau sempia, bangang kapu kapiang kena. Hakan hi kena kasyat aingo ajen